Dobar dan i dobrodošli. Evo nas u još jednoj vinskoj karanteni. Iskreno se nadam da ste svi super, da ste svi dobro, da je situacija kod svih dobra i da mislim da onu doskočicu ili ti ostanite doma, to možemo već lagano nemojte ostajati doma, budite vani, stignete pogledati na kraju krajeva neki u reprizi, oni koji su pred računalom svakako eto, malo ćemo se družiti, ja se nadam da će vas se nešto skupiti, jer je vani opet, kao što rekao, prekrasan dan, lijepo je, toplo je, čak sam primijetio zadnjih nekoliko puta dosta ljudi ipak u nešto malo, eventualno nešto malo kasnije terminu pogleda, što je isto tako vrlo, vrlo dobro, tako da nema problema. Tako, opet što se tiče nekakvih noviteta i svega drugoga, ja se nadam da me čujete i bili smo, baš smo sad prisustvovali malo prije jednom degustaciji koju je Nozojik radio, bilo je jako lijepo sa gospodinom, zaboravio sam kako se zove, ali iz Argentine. To je bilo super. Evo, vidimo da se malo se situacija otvara, malo su ljudi odmah krenuli biti življi, krenuli zvat, zivkat od ranog jutra. Evo, čak sam se ja čuo sa Ivanom Puhelek, ona isto veli da su krenuli zivkat, znači da se nešto počelo događati, očito da ipak nisu ljudi klonuli duhom, što naravno ne smiju nikad. Treba reći da svakako, evo, s obzirom da se stvarno mjere same i smanjuju i sve skupa, tako da ćemo mi isto tako prorijediti malo javljanja, jer mislim da, kaže, svaki dan bojim se da bi bilo predosadno zapravo u jednu ruku, ali opet stavit ćemo da bude svaki drugi dan, znači danas je ponedjeljak, srijeda, petak, nedjelja, to će biti do daljnjega naše situacije. Normalno, kad još malo padnu mjere, onda ćemo možda i na 2 puta tjedno, ali mislim da ćemo ići na to da 2 puta tjedno eventualno budemo imali ovakva kušanja. To je otprilike to. Što se tiče samih, kažem, majica još ima, možete se javiti Kseniji na Event Lab HR, to sam rekao, Pošip i Plavac, ko zna, možda ako se sve skupa brzo oporavi, budemo i druge radili. To je jedno. Što se tiče drugih stvari, evo, pripremamo, cijelo vrijeme razmišljamo i radimo na nekakvim idejama kako bi možda malo poduprili ipak potrošnje domaćih vina, hrvatskih vina, tako da radimo isto na nekim mini projektićima vezano za to. Vrlo brzo ćete biti upoznati svi sa time, imamo nekih ideja, tako da smo evo se stavili na razvoj istih. Mislim da će biti dosta interesantno i zabavno. To je otprilike to, znači svakako da ćemo nastojati obavještavati vas o svim eventualnim novitetima, novostima i tako. U ovom tjednu ćemo imati svakako dosta interesantnih degustacija, kažem, bit ćemo i u Istri, bit ćemo i konačno i u Iloku u petak, znači bit ćemo, ajmo reći, u svijetu travinca. Tako da i terani stižu, dosta se javilo baš danas istarskih vinara sa recimo interesom za ovim vidom jednog kušanja, što je stvarno super. I tako, ali evo, ajde idemo mi krenuti ili pokušati krenuti na neke, za samu vinariju koju ćemo danas predstaviti. Naravno, danas smo evo opet u Baranji. Bili smo u Baranji, čini mi se, jedanput prije, bili smo sa vinarijom Kolar, danas ćemo biti sa vinarijom Pinkert. Ono što u Baranji treba reći svakako da je, naravno, regija je Slavonija i Podunavlje, odnosno to je dio Podunavlja, Baranja uz Srijem i Erdut, to je Vinogorje, naravno. Sama vinarija Pinkert se nalazi u mjestu koje se zove Suza, jednako kao i Kolar. Treba reći svakako da Baranja je dosta topla, puno vas naravno zna. Svakako da je najveći koncern u Baranji Belje, koji je zapravo, čini mi se da je nekih 650 hektara, da ima 600 hektara vinograda, mislim da je drugi
poslije Agrolagune u Hrvatskoj. Zapravo veliki kombinat, međutim isto tako treba reći da u Baranji ima zaista sjajnih manjih vinarija koji imaju zapravo vrlo dobra vina, rekao bi i onako, mislim da su stilski dosta svi tu negdje dosta slični i zapravo vrlo interesantna vina, kažem Pinkert, znači Kolar, pa onda imamo naravno Josića, imamo i Gregureka, ima i puno, kažem, zaista tamo i zapravo Baranja je sama po sebi prekrasna, stvarno mjesto koje treba posjetiti, osim samih i nacionalnih parkova poput Kopačkog rita, treba se svakako osvrnuti i na njihovu vrlo bogatu gastronomsku tradiciju i mislim da svakako treba im dati support, nekako onako je nenaseljena kad odemo tamo, ali zaista imaju što ponuditi. Svakako da i kontinentalni turizam ima svojih naravno aduta. I to bi otprilike bilo to za uvod. Sama vinarija Pinkert, imali smo nešto 5 pitanjaca koji nisu bila zapravo pretjerano teška. Zoltan je pripremio pitanja gazda i eto oni su bili zapravo odgovarali. Mislim da su sa nama na liniji. Ukoliko slučajno bude eventualno nekakvih pitanja vezano za njih, slobodno pitajte, postavite pitanje. Vrlo rado će vam oni odgovoriti, naravno ako ja eventualno neću moći. Znači njihova priča je krenula zapravo prije nekakvih recimo 120 godina, kao što kaže da je počela negdje 1900-ih, kada su posadili prvu lozu naravno tamo i počeli su graditi mali obiteljski podrum na obroncima Banskog brda, pored mjesta naravno Suza u Baranji. Bansko brdo Rimljani su zvali Aureus Mons i to bi trebalo znači Zlatna gora. Ono što je interesantno, njihovi vinogradi su na nadmorskoj visini od nekih 200 metara, točnije 198 metara, posjeduju 15 hektara vinograda. S tim da treba reći da svakako kad govorimo o kontinentalnim vinarijama, uvijek su, pogotovo Baranja, Slavonija, to uvijek su tu malo veće hektraže, zato što je posjede puno lakše okrupniti, dok recimo, spominjao sam dosta u bregovitoj Hrvatskoj, koliko je to recimo kompleksno. Od sorata koje su prisutne tamo, to su vam znači graševina, Chardonnay, Sauvignon Blanc, ima muškata, Cabernet Sauvignon, Merlot, Frankovka, Portugiza, znači uglavnom su kažem internacionalne sorte koje daju zapravo vrlo dobre rezultate. Dosta bijela vina budu jaka sa samom aromatikom, dok su crna vina izuzetno voćna i više idu na stil crnih vina gdje je zapravo sama drvene posade, odnosno drvene bačve, ne odigravaju krucijalnu ulogu u samom finalnom proizvodu. Ono što treba još reći da je zaštitni znak za vinariju je tulipan. Tulipan je, osim toga što ima jedini cvijet koji je jedan od cvjetova koji ima oblik čaše, to je znači zaštitni znak i po tome su oni poznati kao što vidimo. I to je otprilike to. Ono što ćemo znači kušat ćemo danas zaista, evo, jako lijepih vina. Evo, ja sam napravio tasting baš prije nekog kraćeg vremena i moram priznati da je onako lijepo i elegantno. Ono što ću još spomenuti prije no što sam krenuo na samo kušanje, svakako da i vinarija Pinkert ima svoju stranicu gdje eventualno ako ga nekoga se zaintrigira može se naravno vino eventualno i naručiti. I treba reći da su zapravo dosta vina, recimo pogotovo barenjska i ovih manjih vinarija, stvarno što se tiče samih cijena i onako dosta, rekao bi, pristupačna. I tako, evo, ne znam ako Zoltan može možda reći ako u kojim gradovima se ima negdje u vinoteci za kupiti, slobodno dolje može u komentaru eventualno dati. Prva sorta, odnosno prvo vino koje ćemo mi danas kušati je graševina Pinkert, znači iz 2018. godine, 14% alkohola.
O Graševini smo već dosta puta do sad bili zapravo razgovarali i međutim svakako da nije na odmet ponoviti da je naravno najzasađenija hrvatska sorta, da stilski Graševina dosta je pogodna za razne stilove vina, čak ima i naravno i pjenušaca, ima i suhih vina, polusuhih, poluslatkih, isto tako i slatkih, a znamo da ima jako puno predikata od same sorte Graševina, znači vrlo je zahvalna, dosta je otporna na same bolesti, tako da se radi o jednoj vrlo potentnoj sorti, kažem, najzasađenija je u Hrvatskoj i ima je naravno čak i u Konavlima kod Bože Metkovića. Ali idemo mi malo razgovarati o ovoj Graševini koju mi imamo ispred nas. Znači, rekao sam, radi se o Graševini iz 2018. godine. Kaže 14% alkohola, ima ostatka sladora, ima nekih 7 grama ostatka sladora. Ono što treba reći da je Graševina, znači da je klasična berba, normalna, s tim da treba isto tako reći da, opet kažem, mislim da Baranja ima sunčanih sati koji Hvar, ako se ne varam, koji je najsunčaniji otok. Klasična je berba, znači nema nikakve maceracije, sistem proizvodnje je, znači, ajmo reći, brza prerada bijelog grožđa, znači fermentacija je u inox posudama, znači nakon prvog pretoka svakako da se opet vraća u inox i na finom talogu, odnosno batonažu je 40 dana da bi se malo ipak strukturom, ajmo reći, popunila i miješa se svaka 2 dana. Nakon toga naravno ide opet pretok, mora se vino očistiti, eventualno filtrirati, stabilizirati i naravno nakon toga vino ide u boce. Što se tiče same organoleptike, naravno vino je kristalno bistro, pa rekao bih da je zelenkasto do zlatno-žute boje i naravno da je dosta gusto. S tim da treba reći isto tako da moja boja još uvijek dosta živa, dosta reflektira, jako živa i elegantna boja. Pozdrav profesoru. Esplanada u roku sve. Na nosu je naravno čistog mirisa, vrlo je ugodne aromatike, fino, onako blago, imamo feeling ko da je možda malo kasnije berbal, kao što sam rekao nije. Vrlo je ugodne voćnosti, jako puno zrele jabuke, isto tako zrele limete, kruške, zrelog grejpa, puno bijelog cvijeća i na kraju ugodna herbalnost koja bi mogla biti recimo kao nešto u stilu mente, trave, jedan vrlo dugotrajan i fin miris, rekao bih. Što se tiče samog okusa, vino je polusuho, toplo je, apsolutno, i vrlo je mekano. Kiseline su mu, rekao bi, onako srednje, vrlo lijepo zaokružene, ugodne. Alkohol je onako, ima ih dosta, srednje, rekao bi, srednje plus, međutim onako blago su glicerolski, onako uljati, kremozni. Mineralnost je, rekao bi da je blago naglašena, više je naglašena možda ta zrela voćnost, poput, evo, opet spominjem zrele jabuke, malo i ogrozda, kruške, zrele limete isto, ali isto tako ima i dosta herbalnih nota. Meni se ne znam zašto, ali stalno mi se ta menta malo javlja. Vrlo je ugodnog okusa i jako dobro izbalansirano vino sa dugotrajnim završetkom. I baš je onako jedno fino, lijepo, elegantno. Kažem, taj ostatak šećera od 7 grama mu daje svojevrstan šarm, možda malo ko da je kasnije brano. A ja bi ovo vino svakako na nekih 10 stupnjeva poslužio, rashlađenog, pa evo možda uz neku riječnu ribu koju je tamo, znam da ima jako puno, odnosno slatkovodnu ribu, sušenu, evo ja bi uz to ograšeno. Drugo vino koje ćemo probati je Rosé. Ovo je Rosé iz, znači, 2019. godine.
roze iz 2019. godine. Treba reći da se radi o jednom vinu koje, znači, mislim da je Saša Špiranec nedavno u Dobroj hrani ocjenjivao roze, da je mu je dao dosta visoke ocjene bio. 12% alkohola ima, znači ajmo reći da je malo je niži alkohol, što je apsolutno u redu. Radi se od sorte 100% je Frankovka, ili ti Blau Frankiš, Kek Frankoš, rekli smo da, ili ti Modra Frankinja, rekli smo da Frankovka uglavnom da je domovina njena Slovenija, naravno, iako je najzasađenija i najpoznatije dolaze iz Austrije, međutim, svakako da u Slavoniji i Baranji znamo da imamo dosta proizvođača koji se bave samo Frankovkom, isto kao i u Baranji i naravno i u Slavoniji. Vino nije bilo nikakve maceracije, de facto se radi o samotoku, sama fermentacija je isto tako u inox posudama. Nakon fermentacije naravno vino se mora pretočiti i opet se malo u inoxu vino mora smiriti, nakon toga ide boca i na tržište. Ono što je bitno reći svakako za ove roze da isto ima isto ima blagi ostatak šećera i da je svakako zamišljeno da bude svojevrstan, recimo, ljetni džir rozea. Što se tiče same organoleptike, znači vino je naravno kristalno je bistro, rekao bi jedne ružičaste klasične boje, onako dosta iskričave, dosta jake, dosta reflektira, prilično je gusto, ali ono je dalje elegantno i vrlo, vrlo živa boja. Što se tiče pak samog mirisa, miris je stvarno jako čist, lijep, ugodan, jedna vrlo fina aromatika. Ja bih rekao da je onako baš lepršavo i naravno da mu je naglasak na crvenom voću. Ono što sam ja našao na mirisu je uglavnom ide u smjeru, znači, šumske jagode, crvene višnje, crvenog ribizla. Isto tako ima jako puno mirisa, znači floralnog, odnosno cvjetnog mirisa u vidu ruže, ljubičice i jedan zaista vrlo, vrlo dugotrajan, podatan miris, rekao bi, onak baš kad ga pomirišete, moramo ovo probati. Vino je polusuho, toplo je, onako mekano, kiseline su mu srednje, lijepe, zaokružene, elegantne, alkohol mu je vrlo blag, mineralnost mu je tu malo više naglašena. Ono što mi zapravo se jako sviđa, što je, znači vino je ugodno, osvježavajuće, taj ostatak blagih šećera stvara jako lijepu, ugodnu aromatiku u ustima, međutim ono što je isto tako još bolje, što je naglasak je svakako na crvenom voću, isto tako u ustima, ima dosta jagode, kažem, crvene višnje, opet i malo brusnice se javlja u ustima, isto tako dosta cvjetnih aroma, pogotovo ruže, ljubičice, jedan vrlo ugodan i elegantan završetak. Treba reći da je zapravo sama kompozicija ovog vina super napravljena, kogod, zaboravio sam ime enologa, iskreno, ali jako je fino složeno vino, kad se uzme kao čitav proizvod, jako dobro i uopće me ne čudi što je dobilo toliko bodova, recimo, kod Saše u Dobroj hrani. Jako fino vino, stvarno. Što se tiče sljedeće vino koje ćemo kušati, sljedeće vino je, znači, Merlot, obitelj Pinkert iz 2016. godine. Evo ga ovdje. 2016. godina, znači ima 13,5% alkohola. Eto ga. Merlot. Za Merlot smo rekli da naravno dolazi iz Francuske, znači da se radi o francuskoj sorti, da je puno svjetskih, možda najboljih, najskupljih vina je svakako od te sorte i rekao bi da je jako dobro domaćina, posebno u Slavoniji i Baranji, Slavoniji i Podunavlju, a isto tako naravno i u Baranji, daje jako dobre rezultate.
Međutim, ja mislim da i dalje tu ima dosta prostora za napredak, ali ovo što sam zadnje vrijeme kušao stvarno je jako fino. Treba reći da je isto tako normalna berba, klasična berba, redovna berba, jel? Treba reći da se Merlot uglavnom prvi bere od ovih, recimo, francuskih sorata. Ide u inox vinifikator gdje je maceracija i fermentacija, znači samog vina, neki 12 do 15 dana. Nakon prvog pretoka vino ide u dozrijevanje u pola je naravno u inoksu, a pola je u barik bačvicama. Oni koriste francuski hrast i to dozrijeva u bačvicama nekih 12 mjeseci, te nakon toga sigurno da ide sljubljivanje u same inox posude i nakon toga naravno vino se napuni i pušta na tržište ili možda još neko vrijeme odleži pa se onda pusti na tržište. Bog sanja, evo rekli smo 28.6. vam je Pink Day, još uvijek čekamo obavijest koliko ćemo imati gledatelji karantene, koliko će imati popusta na karti. Ok, dakle Merlot, sve sam rekao tehničke ove stvari otprilike kako se proizvodi. Merlot je naravno bistro je vino, vino je rubinsko crvene boje, ima dosta ljubičastih, evo ne znam koliko vidite, ali ima stvarno dosta ljubičastih ovih diskova i rekao bi da je prilično gusto i dalje dosta živa boja, iako se radi o vinu znači koje je 4 godine. Što se tiče samog mirisa, na nosu je vrlo čisto, intenzivna aromatika, fino, dugotrajno, naravno. Od voća samog sam ja našao dosta tamnog bobičastog voća, borovnica, višnje, trešnje, crnog ribizla. Međutim, meni je ovako ipak dominantan je isto tako miris, dosta ima herbalnog u sebi, opet menta, eukaliptus, baš onako dosta, ima isto tako dosta i začinskih nota, čokolade. Rekao bi da nije čak toliko, rekao bi, izmaltretiran, nije zapravo uopće izmaltretiran drvo, da imamo previše dojma možda nekakve vanilije ili nekih težih eventualno mirisa, ali ima možda malo samo u vidu začina čokolade, možda malo velim vanilije. Prilično je kompleksan miris. Vino je suho je, toplo, vrlo mekano, jako ugodne svježine. Topli alkoholi, tanini su opet lagani, vrlo mekani, rekao bi i onako blago voćni, ali jako lijepo izbalansirani sa kiselinama i velim i sa alkoholima. U ustima opet tamno bobičasto voće, uglavnom borovnica, crni ribiz, puno herbalnih tonova. Međutim, ovdje u ustima malo nam ipak dolazi od aromatike, znači drvenih posuda. Znači imamo i vanilije, imamo i slatkih začina. Jedan, rekao bi, onako kompleksan okus, vrlo je pitko, ugodno, srednje dugog završetka i rekao bi da je kak se zove, znači onako srednjeg tijela vino, vrlo pitko. Evo ja bih ga osobno na nekakvih 16 stupnjeva poslužio uz jela od patke. Uz jela od patke bi ga ja ga osobno poslužio. Jako lijepo vino. Samo da vidim, imamo nekakvih... Dobro, hvala lijepa Vesna. Evo, nadam se da će biti prilike. Sanja Muzaferija. Pozdrav Mateo. Moram vidjeti situaciju. Ok, ako bude, ako ne bude, nema, pa misliš šta ćeš, pa normalno da nećeš ugrožavati ničije zdravlje. Sve ok. Cabernet Sauvignon, ja ću podržati uglavnom kako god bilo. Cabernet Sauvignon, znači Cabernet Sauvignon isto tako 2019. godina, isto se radi o 13,5% alkohola. Rekli smo već nekoliko puta, ali isto tako, velim, budemo opet ponovili. Cabernet Sauvignon je znači križanac dviju sorata, znači Cabernet Franc i Sauvignon Blanc.
I upravo nam se pridružio jedan koji proizvodi Sauvignon Blanc, ali nema Cabernet Franc još uvijek. Kak se zove, znači jedna isto tako dosta udomačena sorta, velim i sorta koja može podnijeti jako puno vrsta i tla i znači i samih klima. Dobro, doduše treba vidjeti koji su eventualno klonovi za koje tlo i koju klimu, ali uglavnom vrlo rasprostranjena sorta, ima je gotovo na svim kontinentima, u svim regijama de facto, apsolutno, ne znam, nisam čuo da negdje da nema Cabernet Sauvignona i uglavnom se mogu raditi vina onako recimo punog, srednje do punog tijela, ovisi naravno o samoj klimi. Što se tiče pak ovog Cabernet Sauvignona, isto tako je vinifikacija, znači gotovo pa i ista, s tim da samo treba naravno reći da se ovdje radi o vinu koje malo kasnije brano, zato što očito kasnije sazrijeva. Znači, kažem, redovna je berba, vinifikacija je u inox vinifikatoru, znači maceracija sa fermentacijom, isto tako nekakvih 14 dana otprilike. Nakon pretoka je isto tako dozrijevanje pola inox, pola drvo, mađarski hrast 12 mjeseci. Nakon tog drugog pretoka, naravno, vino ide u inox posude gdje se naravno sljubljuje nekoliko mjeseci, nakon toga ide u boce te na tržište. Što se tiče samog opisa vina, odnosno organoleptike, znači vino isto tako bistro, rubinsko je crvene boje, preko vina je prilično gusto. Što se tiče mirisa, miris mu je naravno čist, opet vrlo ugodna aromatika, fino, isto tako dosta je vođen sa voćnim profilom. Ja sam ovdje osobno našao dosta znači, zrelog crvenog voća, tamno bobičasto voće, isto tako znači opet višnja, trešnja, crni ribizl. Ovdje imamo malo više možda začinskih nota, čokolade, vanilije. Meni se ovdje isto tako javlja malo i zemljane mineralnosti, možda mokrog lišća i ima isto tako jednu herbalnu notu. Rekao je da miris mu je sigurno kompleksan, onako dosta se fino razvija. Okus. Što se tiče samog okusa, znači vino je suho, prilično je toplo, vrlo je mekano, kiseline su mu srednje, ugodne, osvježavajuće dosta, što je stvarno kod ovih crnih vina apsolutno pozitivno. Alkoholi su mu meki, rekao bi tanini isto tako vrlo blagi, voćni, rekao bi neke srednje brojnosti, ali su elegantni i fino zaokruženi. Što se tiče opet profila u ustima, imamo malo tamnog bobičastog voća, ali onako zrelo ili onako svježije, ajmo reći, znači trešnja, borovnica, opet crni ribizl, isto tako malo začinskih aroma, te čokolade, kakao, jedan vrlo dugotrajan okus, ali onako vođen je baš svježinom. I ono što mi se sviđa što vino nije preteško, znači onako jedan vrlo pitak, elegantan i lagan Cabernet Sauvignon. Rekao bi da se radi isto tako o vinu koje je srednjeg tijela i ja bih ga apsolutno poslužio isto tako na 16 stupnjeva. Ovdje bi možda išao na malo jače jelo, ali ne pretjerano puno jače od patke, možda evo na nešto sa roštilja, može nekakav svinjetina, da li evo lungić ili nešto sa roštilja, onako mislim da bi išao super sa ovim vinom. Vidio sam da ima jedno pitanje, pa ću ja samo stati na sekundu dvije. Dominik Jagonić je pitao, Siniša, vidim da su muškati rozen navani čep iz kuta ugostitelja i tvojeg osobnog za entry lagana vina, da ili ne? Gledaj, tome bi se sad dalo razgovarati, mislim treba znati, mislim da se jedanput nešto spominjao vezano za to onako, ali i općenito zapravo, vezano za samu povijest navojnih čepova. Koliko ja znam, to je krenulo iz Švicarske, u Švicarskoj su se prva vina pod navojni čep stavila. Međutim, najviše se koristi naravno u Novom svijetu, Australiji i Novom Zelandu. Svakako da je jedna od stvari koja je bitna da se gubi ta mogućnost eventualno
TCA, odnosno znači mirisa po čepu. Međutim, poslije i tebe, to ne znači da vino na navojni čep ne može mirisa po čepu. To je prvo, to morate znati, može. Ali, gle, iz kuta ugostitelja, kako bi rekao, jednostavno taj navojni čep nekako ponekad u velikoj većini slučajeva možda onako nema baš dobru impresiju pred samim gostom i kod ugostitelja, iz tog razloga zato što se gubi tu taj jedan možda moment onog, znaš, ti kad prodaješ vino, ne prodaješ ga ko na placu, evo ti boca i aj bog. Ti kad prodaješ vino ti moraš jednostavno na jedan određen način se približiti tom gostu i ti se tom gostu najlakše približavaš, znači dok ti njemu otvaraš bocu, nešto mu ispričaš, normalna stvar, treba bi znati nešto o tom vinu da možeš ispričati malo, zabaviš se i tako, mislim, to otvaranje bi trebalo trajati možda nekakvih 2-3 minute recimo, ali to je tebi dovoljno da ti malo uspostaviš nekakvu komunikaciju sa gostom. Kad se otvara vino na navojni čep, to možda nekad zna biti dosta neelegantno, iako se to isto tako može elegantno naravno napraviti. Međutim, kažem, ja osobno sam izbjegavao imati takva vina u restoranu, upravo iz tog razloga da se ne događa da ljudi otvaraju i bacaju boce po stolu, nego ipak da to mora biti onako nešto lijepo elegantno. Nemam ništa protiv toga, ono što se s navojnim čepom dobiva i svakako da vina koja su zamišljena da budu relativno brzo konzumirana, apsolutno sam za. Zašto ne? Mislim, na kraju krajeva sigurno da i trošak pretpostavljam malo manji nego pluteni čep, tako da za ova, recimo, brzo konzumna vina, da. Za ova vina koja odležavaju, ne, nisam za to. Jer imam nekako svoje mišljenje o tome, ali dobro, to možemo jednom drugom prilikom razgovarati, ali gle, ljudi u svijetu koriste navojni čep, ok, niko ih znači ne bude zbog toga špoto, isto ko što nećemo špotati normalna stvar i naše vinare ako ga koriste. Neki su dosta protiv. Hvala, ja se nadam da se zadovoljan s odgovorom. Ok, idemo dalje, sljedeće vino je Cuvée number one, znači iz Baranje, znači ima 13% alkohola. Čak nekoliko vina znam koje su number one. Ovdje se radi o Cuveu, znači tu se radi o mješavini sorata. Radi se o 4 sorte prisutne, znači 3 sorte prisutne, to je znači Cabernet Sauvignon u 50% omjeru, 30% ima Frankovke i 20% je Merlot. Ono što treba isto tako napomenuti, s obzirom da je bitno da se radi o Cuveu, da je svakako vinifikacija je svake od tih sorata odvojena, odnosno one se svaka posebno vinificiraju i svaka otprilike na isti način, znači svugdje maceracija negdje 12 do 15 dana, samo svakako da se neke sorte beru prije, neke se beru kasnije. Opet je dozrijevanje isto tako pola u inoksu, pola u drvenim bačvama. Nakon tog perioda kad bude gotovo, onda svakako da ide sljubljivanje tih triju sorata i to ide uglavnom, ako sam dobro shvatio, a mislim da jesam, da je svojevrsna selekcija ajmo reći bačvica ili tih posuda iz koje sam enolog skupa sa vlasnikom, odnosno vinarom, da pokuša naći najbolji balans u samom vinu i to je otprilike to kako oni to rade. 2016. godina inače je bila dosta, ako sam dobro zapamtio, dosta topla godina i to je otprilike to. Evo, to je, znači, rekao bi nešto što je klasično za samu proizvodnju Cuvea, odnosno kad je odvojena vinifikacija. Vino ko vino, znači naravno da je bistro, rubinsko je crvene boje i rekao bi da je prilično gusto, nije nam ništa preteško pod rukom, suze nam idu relativno brzo, znači da je prilično gusto, na kraju krajeva ima 13 polovnih postotaka alkohola, što naravno i nije spektakularno nešto puno, ali to je taman onako kako su oni eventualno zamislili, meni se zapravo sviđao. Na miris je naravno je čist, vrlo opet dobra aromatika, fino, vrlo ugodno, opet
voće nam je nešto čime nas vodi ovo vino. Onako dosta ima crvenog voća, znači i ribizla, i eventualno kupine, i crvene višnje, međutim ima isto tako i malo tamnog bobičastog voća koje je možda malo zrelije. Recimo borovnica, a isto tako i šljive. Opet što se tiče cvjetnih, odnosno floralnih aroma, uglavnom je to ljubičica, ali isto tako imamo malo i aromatike od samih drvenih bačvica u vidu slatkih začina, ima i malo dima te svakako čokolade. Ja bih rekao da je ono vino da je stvarno dugotrajnog i vrlo kompleksnog mirisa. Okay. Znači u ustima, odnosno okus vino je suho, onako toplo je, opet je fino mekano, lijepo, kiseline su opet vrlo ugodne, onako dobre, alkohol je malo niži, tanini su mu isto tako, rekao bi, dosta blagi, lijepo su izbalansirani, ugodni, vrlo mekani, nemam čak ni najmanji dojam nečeg grubog ili zelenog, baš lijepo lagano, meko, super izbalansirano. Malo me podsjeća na austrijski štih proizvodnje crnih vina, moram priznat, kako oni rade recimo one entry level Blaufränkisch, znači voćno vođeno, meko, lijepo, nizak alkohol, vrlo fino. Opet kažem, u ustima isto tako dosta svježeg voća, ja sam našao borovnice, crnog ribizla, višnje, trešnje, isto tako ima naravno i začinskih i herbalnih aroma, malo vanilije, nije predominantan recimo okus ili utjecaj drveta svakako u ustima. Uglavnom vrlo lijepog i ugodnog balansa sa jednim jako lijepim voćnim završetkom. Mislim da se ovim vinima radi vinima, ajmo reći, srednjeg tijela. Ovo bi isto vino na 16 stupnjeva nekih poslužio. Možda bi čak išao ovdje sa malo slabijom strukturom hrane. Možda nešto, evo šaran sa rašlja. Evo, probajte pa mi javite valjda. Vrlo pitko. Stvarno za ljeto idealno. Ok, ljevicu smo riješili, idemo na desnicu. Pitanja nema i dalje nikakvih, dobro. Pa ima vas dosta. Bome. Dobro. Ok, idemo dalje. Znači sad ćemo ići na šesto vino. Šesto vino je sorta žuti muškat, radi se o vinu iz 2019. godine i ima 12% alkohola. Evo ga, žuti muškat. Što reći o žutom muškatu, nekoliko puta isto tako spominjali. Svakako vino uvijek vrlo aromatično, jako bogata aromatika, vrlo privlačno i tu bi se mogla reći ovaj izraz koji mi je rekao gospodin Garmaz da je čuo od mene, odnosno da za Afrikanci je sad podatno, ali stvarno kad vam nešto tako fino miriši, ko što muškat uglavnom uvijek miriši, osim ako nije neki defekt se dogodio u vinu, oni su zaista prekrasna vina, jako aromatična, stvarno nešto što moraš probati, jel? Vino je, znači, rekao sam 2019. 12% alkohola, poluslatko je vino, znači vino ima ostatka šećera. Treba reći da je bila hladna maceracija nekakvih 2 sata. Fermentacija je isto tako u inox posudama, znači rekao bi da je klasična vinifikacija, znači bijelog vina. Nakon pretoka opet vino se naravno filtrira, stabilizira, stavlja se u boce i naravno na tržište vani. Svakako da je u muškatu uvijek gotovo ideja da jedan sebi na jedan način bude iskonzumiran u ovoj mladoj fazi, iako treba reći naravno da se od muškata mogu napraviti isto tako i sjajni predikati koji na kraju krajeva mogu sigurno i duže odležati. Ne kažem da ovaj ne može, apsolutno može i on, međutim svakako da je ideja neka da se ovo vino
dosta rano popije, odnosno da bude popiveno u sezoni. Na kraju krajeva ove godine kad sam baš bio u recimo u Varaždinskoj županiji, dosta sam bio kušao vina tamo, oni jako puno muškata imaju i uglavnom vele da oni to sve popiju ili ti prodaju do 6. mjeseca. Evo, tako da očito da je trend taj kad se konzumira, da se konzumira u vrlo mladoj fazi. Ali dobro, idemo mi probati ovo vino. Znači vino je naravno kristalno, bistro, jedne blage zelenkaste boje, prilično gusto, onako veselo, elegantno, čak bih rekao onako možda watery, onako vodenasta boja, ali to je znači lagan pigment boje. Što se tiče samog mirisa, miris je čist, vrlo ugodan, ekstremno ugodan. Jako je fina aromatika, rekao bih da je klasičan muškatni miris koji je nevjerovatno dug. Uvijek govorimo da muškat u čaši i muškat u vinogradu de facto miriše isto, međutim ja savjetujem svakom da kupi liči u dućanu ako ikad nađu liči. I mislim da sam ga zadnji put vidio u Lidlu, ja sam isto to tako bio kupovao i mirisao to, nevjerovatno koliko to ima sličan miris ovome što ja ovdje osjetim, ali dobro, idemo redom, znači dosta ima breskve, marelice, jako puno ličija, opet puno bijelog cvijeća, jedan stvarno vrlo dugotrajan miris i onako elegantan, lijep i dugotrajan da ne pričam. U ustima je poluslatko, prilično je toplo, meko je. Opet ovdje ću isto tako pohvaliti vinara koji je napravio ovo vino iz tog razloga što je ovo vino znači, poluslatko, znači da ima dosta, trebalo bi dosta šećera imati, međutim kiseline su mu nevjerovatno dobre. Znači upravo kod tih i tog tipa vina mliječne kiseline. U tom tipu vina ne bi trebalo biti, malo lakika nije odrađena ako je to pitanje. U tom tipu vina svakako da kad imamo dosta ovoga šećera, ta kiselina je super kad nam ispire, kad je naravno osvježavajuće, a opet taj šećer njega svakako da ga fino pokrije. Mineralnost je isto uredna, lijepo naglašena. Što se tiče, kažem opet i samog profila voćnog u ustima, uvijek rekao bi da ide u tom smjeru, znači i breskve, marelice, dosta zrelo, možda čak, ne možda nego sigurno ima i zrelog tropskog voća, bijelog cvijeća, znači jedan vrlo ugodan, dugotrajan završetak i kažem, sviđa mi se stvarno što je svježina jako lijepo uklopljena u ovo vino i ovo vino zapravo bez obzira na ostatak šećera može biti super za ljeto, za nekoga ko nije baš ljubitelj vina koja su možda suha, koji više voli malo onako nešto malo sa ostatkom šećera. Ovo je super kombinacija. Ja bi ga osobno isto dobro rashlađenog, možda na nekakvih 12 stupnjeva. Uz eventualno ako biramo neku hranu, ja bi možda uz neke salate, možda koje su malo spicy, eto uz to bi ga dao. I to je otprilike to. Inače ljudi kad ulaze u svijet vina, ne kažem svi, većina vina uvijek krene na koji način vam je nekoga ko ne voli vino pit, najlakše navući u svijet vina. Kada mu ponudite vino sa ostatkom šećera, sad nemojte ići sa ledenim vinom, jer to će mu biti prejako, ali recimo s ovim stilom vina vi lagano možete, vrlo lagano i elegantno možete nekoga uvesti u taj svijet vina. To će se njemu sviđati, onda će se navući, pa će onda naravno nakon nekog vremena će više mu taj možda šećer neće odgovarati, pa će onda otići na malo suša vina i tako. To je recimo, baš kad neko ne želi piti vino, onda mu ovako nešto date, vjerujte mi da će ga sigurno probati. Sljedeće vino kojem ćemo pričati je znači graševina, izborna je berba bobica, znači govorimo o predikatnom vinu. Izborna berba bobica svakako znači da je vino sigurno kasnije brano, pošto naravno je. Znači vino je brano znači 5.12. Ovo je, ne znam se rekao, 2018. godina, 12% alkohola, 5.12. je bila
berba. Znači grožđe je bilo jako zdravo, čak sam dobio informacije da nisu znali bili pobrali ili ostavili još, postala je mogućnost da još ostave, ali ipak su evo odlučili pobrat, što je apsolutno ok. Što se tiče opet same vinifikacije, svakako da ide brza prerada, odnosno kako se bijelo vino radi, međutim treba reći sa vinom koji ima svakako veći ostatak, koji ima više šećera u samom grožđu, da fermentacija uvijek ide vrlo sporo i ovdje je fermentacija znači trajala nekakvih 30 dana, relativno teško se pokreće i trajala je nekih 30 dana. Nakon pretoka je naravno vino stabilizirano, filtrirano i punjeno u boce, te izlazi na tržište. To je znači pola litre je punjenje, dok su ovi svi ostali znači 0,75. Ok, znači vino je naravno bistro je, zlatno je žute boje, rekao bi da je onako prilično gusto do gusto, dosta reflektira, još uvijek dosta živa, elegantna boja, naravno da je 2018. godina, nije prestaro. Što se tiče samog mirisa, pa moguće da nema nikakvih pitanja opet. Osim ove mliječne kiseline, evo to će neko sigurno odgovoriti, ali mislim da nije malo lakti građan. Miris je čist, vrlo je ugodan, fin, elegantan. Uglavnom aromatika je na sušenom voću, sušenom koštunjičavom voću i tu bi ja izdvojio znači marelice, breskve, opet ima dosta tih i medastih komponenata, kandiranih citrusa, puno žutog poljskog cvijeća, jedan vrlo, vrlo dugotrajan miris, ne znam, očito da je zdravo grožđe, nije bilo botrytisa, ali onako ide mi na blago, recimo na taj štih, onako baš prezrelo, sušeno voće, žuto, čak i sušene jabuke, jako fin miris i vrlo dugotrajan. Vino je slatko, toplo je, vrlo mekano, tu su kiseline možda malo isto srednje, alkohol je srednji, mineralnost mu je isto tako prilično dobra, ovdje možda kiseline su i dalje dobre, međutim svakako kako ima više od šećera, da nam je senzacija u ustima ipak više ide na tu slatkoću, međutim dobro se to sve skupa, kako bih rekao, ispere u ustima na kraju i vrlo dobro je balansa. Što se tiče pak samog voćnog profila u ustima, znači opet puno sušenog voća, znači breskve, marelice, kažem medasti komponenti, imamo malo i bilja poput kadulje, žuto poljsko cvijeće, znači jedan vrlo dugotrajan isto tako miris sa jako dugom završnicom. Ja bi ovo vino isto tako na nekakvih 10 stupnjeva recimo poslužio rashlađenog 10 do 12 stupnjeva. Sad možemo uz neki možda malo suši, ne preslatki desert ili možemo naravno uz pravi barenski kulen, recimo obitelji koje su porijeklo Mađari, znamo da će tu biti malo više spicy i mislim da upravo ova slatkoća i kiselina i alkohol u ovome vinu može se jako dobro sljubiti sa barenskim kulenom koje by the way obožavam. I evo ga, to je otprilike to za danas. Ja se nadam iskreno da ste uživali, vidim da se opet bilo vas je dosta, vidim puno tu poznatih imena sa strane, uđe se pa se izađe, dobro, drago mi je da pratite. Uglavnom, ono što sam htio reći, svakako opet stojim na raspolaganju za bilo kakva pitanja nakon emisije. Slobodno na ova pitanja, eventualno na koje ja nisam odgovorio, sigurno da ću vam odgovoriti. Pa nije, ne. Ma gledaj, Biljana, puno tijelo, mislim kod ovakvih vina nikad ne možemo očekivati baš toliku punoću tijela. Ovdje imamo jednu drugu vrstu punoće koja je ipak onako punoća u smislu tog šećera i dobrog balansa, ali nije puno tijela nikad, to ti isto onako rekao bi slabije do srednjeg tijela, jer je dosta pitka bez obzira na ostatak šećera. Dobro, mi moramo izvući nagradnu igru, moramo se odjaviti. Pozdravi Niki, evo došla je Nika, bit će se vratila iz Vinograda sad.
Ok ljudi, ništa, evo, bilo mi je super zadovoljstvo da sam mogao, kak se zove, vam prezentirati vina vinarije Pinkert, stvarno jako lijepa vina, vrlo dobro napravljena, tehnički nema apsolutno nikakvih problema. Što se toga tiče, znači, vrlo dobra vinifikacija, što je apsolutno dobro. Pogledajte malo na njihovim stranicama gdje, šta, kako. Isto tako, evo, možete se informirati eventualno ako nekoga bude interesiralo gdje se mogu i nabaviti vina. Radi se stvarno o lijepim vinima, čak vrlo poželjnima ovako za ljeto. Pogotovo ovi crni, recimo, dosta su lagana, elegantna, lijepo zaokružena. To je to, mi ćemo sad izvući nagradu i mi ćemo se vidjeti, znači sutra se nećemo vidjeti, rekao sam na početku. Koliko ima šećera? Mislim da 70 grama šećera ima. Kad bi bilo na vrhuncu, mislim da još uvijek Milomire nije na svom vrhuncu, ali 7 godina. A eto, sad ste vi navalili s pitanjima. Sanja Muzaferija, tradicija poluslatkih vina je Mađarska, ne, tamo ih jako vole. A slušaj, jesu, mislim, proizvodili su puno, poglavito znamo da je Tokajac jedno od najpoznatijih svjetskih slatkih vina, iako treba reći da su oni isto tako dosta se okrenuli u Tokaju proizvodnji suhih furminta, ali sigurno da proizvode i slatke. Mislim, nekad davno su bila najpoznatije po slatkim vinima. Ok. Znači, sutra se ne vidimo, evo sutra snimam u 6 sati za znači, prijatelje iz Srbije, imamo neke vinske razgovore koji će, ja mislim, kasnije tokom tjedna izaći. Znači, sutra ćemo se opet odmarati, što je super. Preko sutra ćemo se vidjeti i družiti sa jednom vinarijom iz Istre, manjom vinarijom iz Istre, koja je onako dobro, neke dosta interesantne rezultate postigla na ovome, recimo na nekim natjecanjima, a isto tako ćemo vrlo vjerovatno, s obzirom da se radi o 5 vina, dodati još jednu vinariju, možda to bude nekako i svojevrsno, rekao bi, iznenađenje. I to je otprilike to, znači vidit ćemo se u srijedu u 18 sati i u petak u 18 sati ćemo imati jednu zapravo super dobru degustaciju traminaca kroz razne stilove i to će biti isto tako vrlo interesantno. Znači idemo izvući sretnog dobitnika. Dejan Đurić. Dejan Đurić je dobitnik nagradnog paketa vinarije Pinkert. Sutra se kaže na vidimo se preko sutra, ljudi, svako dobro svima. Vidimo se, pozdrav i Bog doviđenja.